تنبون تمام آوید خواتین یک آشی مارکارا گوتنه آشی جیرین آشی جورینج آشی تیو بگی دویژن مقاله تیو بگی کر گنده گوتن بره معروف اوکس تیو بگ هوا اوجی وی داره زاروتی مایه آنها قاخزمان جیان که تورنی و هاتی خانی کالو باوی خودید کشان گو یالی ارمنستانی اونا جیان دکن و از جرا دیمری وان بکشینم جرا جمع گرت شاندو داره گنده مجی به ناو خو ور هلدای قزل قلت دویژن دو حف قلت دهنه کیجان زمانی چه بونه ولی ارمنیا دا چه بونه ولی باشقه گله دنه لی جیان کرنه ولی واندا چه بویم ویا نزانن
حال گند برین کرنه کیجان خانی یک کیجان مالباته تیزانین گرکی معروف قيماتي جام حسوجي قيزا كاوي هيا قيزاوي نوفي نوزا تشيا جيرد فيم تلو حسو دبا اسكر محمود حسني كي شيني درابيني جام محمود جي دو كوريوي نوزا تشان قيزا از قيزاوي ناشناكم ارتاج ارجان ولا نو اسد كوري مستعفي شيني برجنا كدا قالي شيني تابي هاتيا مال gelek karên bi nirx kiriye vekirina radyoya Rewanê Enstitûya Mamosteyên Zimanê Kurdî beşa çapxaneya pirtûkên Kurdî ev nan e. Xanima Rizgo jî jineke xandî û wek navê xwe xanim e. Ev malbata kurdewar çar jî ewledên wek xwe ku dilê wan tim bi welat û milletê wan re davêje mezin kirine.
گلی ما گوتنی مزنا جیران و تلویزیون و تکنولوژی تو نبود رادیو مالا که ده هوا تمام مالبات توب دون ساعت 4:30 ایواره دوچون بوین رادیو ایروان سرکن مغاره در مغاره گرتن belki deve emro ki bezeverne herkes her nisa tişte xoheldin. Hela hiç yani hatta nuka javan mağarana girtini kesti jav tiştana hel nedanım. Avan nuka khani ember sekin jimala Casim mala Celil Casim ember khani yurnuka runiştine gotine Casim Celil wana devejin khani wana bir nav gundane. گوتن سه حواده شومینه تیدا هنه نزدیکی آوینه بری وان بر بیش چه مزده که گوتن آوانجی تمام او خانیا دویجه امیر و روحاتن بر خانی وان ساکنینه تابی آوان انسان هاینه کره جاسم سه دو حف کره وی قیزه کوی هویه ناوی یکی جاسم ویه ناوی یکی وردی خان ویه ناوی قیزه ویجی جمیله ویه تابی راستی سوا کرده پر هنرک مزن، چندک مزن، تشتکی دیروکی هستند. هلا هب 1000